Hello, Mr. Good. How are you, Mr. Good? Fine. You? Okay, I'm Molto good. bene. Molto bene. Io le cumpleaños Australia. Sudah semalaman. É que estamos também entrevistamos Iya, Melbourne. Sa dulu kan bisa kumilan pukira no to kan ya. Sabes Chris? Dari mantan. Pada seri ni jam bulan na yung kasa. Motor talo mo din pira mulai yo. 6 bulan yo. Man iya manila jam yo. Manila di train. Bani tabi na. Nabi na sa set mo nila. Sola Wahyu. Iya. Halo. All those buffalo, it has been bought by who? By close relatives to the... Terong. Kasih kau tidak kita. Oke. Maju ya. Oke, bolong bamba. Wah, serba potong. Ya te pasero idolo te bulan tomate sola sero idolo namanya di Demakar urusan. Kanina patrolnya idolo. Nah, ini kerbau pertama yang dipotong namanya kerbau kerudusan. Biasanya itu kerbau betina. Ayo tidak mau. Barang peneliti. Hei, indara berketuan lah. Barang peneliti, buang lo. Wah, dia buangi. Pakai pak. Bisa. Kena aku tigare. Oh. Ngar ka makatingor ka to. Yo. Wah, bilu kariri boleh dekat to, balanda duka boleh na. Le ka to, balanda duka boleh na le. Balanda berkali dekat to. Torromelo mo nakatu tomate doban mo. Ya, torromelo mo belan ti palempe mo tuallo. Lako di pombe na siya kita solana sang manasa ka ti palempe mo tuallo te. Yo, di palempe mo ya. Mirangi mo solana sang manasa ka ti palempe mo tuallo. Ko yan na ti palempe mo tuallo, susidu ka mo kamin de doa lang si kutana-tana kumo ko ti palempe mo tuallo. Oh, na. Bisa mo di Bayo-bayo na po ngepit di palempe mo eh. Oh. Di palempe mo ita mo nalurus to bayo-bayo. Wey! Sige, pengipen.
Oke, kadang selfie. Ano kadang kato. Udah di Belanda ya, Pak. Wala ta penonton ni Rakate. Eta weh. Dinuduh ka pirante mo ano pa? Nah, ya ketok. Weh, Belanda liu teh bosku teh. Come back. Come back. Come back deh nah. Mari dia dong kamu. Kaya dia dulu. Main na tayo rin. Yeah, oh yeah, of course. You know the point. Halo, umuran kuat guys. Mantap. Mangkau tempat itu dong. Taroy, malasog ito ko alam mo. Malasog yung pakita na bisa. Malasog teh. Di sekolah betul sekolah le. Sekolah bisa so. Bati-bati ke sini teh taruh maring kau kan. Kalau sekolah bisa ku bati-bati dong. Nah di keras itu. Iya. Malasog. Mabuk-mabuk mah benar. Oh. Iya. Iya, may lang kata dato. Narapat kita mandak panagong karipepi na. Iya. Nala na ako ka. Namen lang tayo pagkasiti eh.
Iya, ada bagian itu komodo panakulan nalai. Jadi ya tanpa singina gaib nastotoris. Nah saya menabain deh, nama salah nale. Tadi kami nani misen nalai. Ako nakilala ko di para sa kibilang tadi kanay. Jadi saya minta nanti. Jadi karena dua tet itu nata laku palangan banua arah ya. Ito, Romina, kita tuto pangapel na lang ba tuto tambunan ba tuto lima dusin din ang taro na lang kung penatuan na. Bawang ka ada depan. Kenapa itu? Ampun. Ano ba bin? Ano pa pesere pa do? Lumamit yan lo. Ano, di ko yata yun. Sir, wala sa arko ko kita terang di tanggor. Wala sa arko mamay. Oh, tayo bitiray. Ora nala sa amin ko. Boleh ito kay daw na ako. Konter ko kita terang tanggor. Masuk. Nakatero, bata lang bang masunod suruak ko. Mutang ko na ako. Yang ngaraling ko naman na. Uy, nakana. Ini kamu pernah tamu deh. Kulit mah foto-foto. Iya, nah, bita. Iya. Pakara terus. Kebetulan dong melintas. Halo. Hello. Hey, how are you? Good. I'm Hi. Ompit. My Nice to name meet is you. Ompit. Jonathan. Yeah? Jonathan Jonathan. Yeah. Where you come from? from Belgium. Oh, Belgia. Yes. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from here? Yeah. Local here. You live in the village too? Hey, village near, maybe Nearby. 3 kilometers from here. Yeah. Nice. How many days you stay in Toraja? 5 days. 5 days. 4 or 5 days. Oh, 4 or 5 days. After Toraja, Wakatobi. Wakatobi. Wah, Wakatobi. So, how many you have been here? How many days? It's very interesting. 3 days. Yeah. It's the first day, and tomorrow will be Oh, our today is first day. Yeah. And tomorrow to the north. In the north tomorrow. North, you plan to go to north tomorrow? Or in south? Maybe today or tomorrow. Today. Oh, yeah. We'll see. Okay, Jonathan. How about Toraja? How about Toraja? Very beautiful. Beautiful. Oh, Yeah, definitely. thank you. Yeah, yeah. Definitely need to come back here and stay longer. So. Yeah. Nagkapipit na, susulang kami. Tataan naman ito, karong nito, alam ng talang pa kanina. Sinadya, rin talon na, nilabot ko ako. Sabi, dali-dali kung sa paano lang. Nambulan ulit ito lang ang lalo, naman dito. Maka udah di kopi, maka di payro kopi le. Dahil pa mangir. Alam ko kada na lang kopi. Hey, bakit tadi? Kita masabi ni kopi. Ada baka bukan di payro kopi, Gi. Maka payro kopi. Ini kan tando eh. Buwan na la, lamo ko pangampangan. Apa? Jordan. Mana ni kunina? Naman tayo dir. Pinigyan kunina. Megan na. Ato lang lantang na tulan ni. Ato lang mo eh. Yan
Huwag na ako, may ako kami sa tambong ko ah. Mana bulan ya kita tahu ke kota Bukit. Iya. Apa re? Kita pindah buku minta kami menuai. Oh. Diri. Ah, kade si Ami ah. Aku mengiru na kapot tambukon na takala kanderi ito. Masa tayo nakapot eh? Hanya 5 bulan. Satu, satu dua, di bawah. Wala ko ang bula deh. Paninom ko deh. Maninom kan tempa. No, bos ko deh. Halo guys. Sebulan juga le. Dari Wah. Ada Adrian Sborong di mana ini? Di Tambunan. Tambunan Mari kan tudar ko manina sola. We're going to the rice field. Turai We're Utara. going to the rice field. We Balik walk in the Tumada park. ke Tambunan. Foto. Coba dondok kan. Ya mau tabung tu dua. Yo ente. Bisa ri. Dah dua. Oh, dah dui. Maroko timisa na Belgium timisa. YouTuber. YouTuber. Oh, YouTuber. It's also YouTuber. Hey. Yeah. Local. Oke. Are you from here? Ya. Di Ah. sekarang pelaku petugas berdepan yang dan saudara itu bahan itu kasihnya. This is my YouTube. Yeah. Apa Oh, 400. nice. soal itu? A lot of this live stream. There's a live stream going on now. Hi, friend from Morocco and Belgium, Jonathan. Salamat ako nepatir. Oh, nepatir. Mereka nepatir nanti. Veronica. Oh, salamat ako nepatir ya. Oh, lah minum kopi begini. Ini bukan minta mau ya. Kopi sudah datang. Sudah aku bederna ini keluar. Barak kopi ini. Apa? Dago pala. Nasi magar tahu ate. Main itu tambunan nih. Oke, Veronica, Benny, Manggau, salamat ako nepatir. Sebagai keluar kutumin kalau ini waktu lantang nomor misa baru otomatis nomor Ini lantang nomor 2 inan batu lantang bati ini korang. Ayo dirawat. Nomor 2, nomor talo inan keluarga sambil may maleno. Nomor 4 dengan MC atau pertawal. Nomor 5, nomor 6, nomor 6 lananay Pak Pompang batu bas. Nomor 7 saya laku sama puluh misa inan na batu lantang na bati pengusaha. Nomor 7 saya laku sama puluh misa inan batu lantang na bati pengusaha. Sama puluh 2 sama puluh talo inan batu lantang na siapa Pak Jika. Sama puluh apa saya laku sama puluh 6
Inan ba ito lantangan na siya Nehemia. Sang 17, sang 10 karua, inan ba ito lantangan na Tante Elis. Sang 10 kasera, 20, inan ba ito lantangan na Om Anis. 20 sa 22, inan ba ito lantangan na siya Nepaiku. 20 tanlu saya laku 27, inan ba ito lantangan na siya Neuinda. 20 karua saya laku 30, 20 karua saya laku 30, inan ba ito lantangan na siya Papa Reski. 30 misa saya laku 35, 30 misa saya laku 35, inan ba ito lantangan na siya Papa Wandi. 30 nanan saya laku 40, 30 nanan saya laku 40, inan na ba ito lantangan na kala strep Frans. 40 misa saya laku 40 nanan, inan ba ito lantangan na siya Pindan strep Mama Asdan. 47 saya laku 50 talu, inan ba ito lantangan na Tovalu strep Mama Ketnit na Jordan. 50 na apa 55, inan ba ito lantangan na Paanarang Kepang. 50 nanan saya laku 60 nan talu, 50 nanan saya lakukan 60 talu, inan ba ito lantangan na siya Papa Ira. 60 na apa saya laku 22, 60 na apa saya laku 22, inan ba ito lantangan na Papa Anto. Nomor 20 talu saya laku, nomor 20 talu, 20 na apa, inan ba ito lantangan na siya Lengka. 25 saya laku 27, inan ba ito lantang lananay Toma Papangan Sola Toma Badong. Nomor kasirap 10 misa, inan lananay to Nakakampa Indo Pangan. Iya matutu inan perlu di Pangalesa. Ikaw na gastor te, panjay karre. Ikaw na puntaw te.